Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, tubashimira kuba mudukurikira. Uyu munsi ngiye kubereka uko wakora salade y'umurwayi w'igifu. Turatangira dukata piya. Urafata piya uyikate nk'udukibe. Udukibe twiza tumeze neza. Mbibutse ko iyi salade umuntu urwaye igifu iramufasha cyane kikoroha, kubera ko nta vinegere irimo, nta na lemon juice, ahubwo irimo imbuto zuzuye intungamubiri nyinshi zifasha igifu. Nka piya urayifata ukayikata neza mu dukibe gutya, warangiza ukayishyira ku ruhande. Urabona ko piya ikase neza, imeze neza. Urayishyira muri boro ku ruhande. Numara kuyishyira muri boro ku ruhande, turakomeza dukata itomati. Urutomati rufite ubushobozi bwo koroshya igifu ku rwego rwo hejuru, cyane cyane mu gihe ururiye ari rubisi. Urafata urutomati rwawe ukate nk'utuntu tw'utujuriyene, kuriya utujuriyene tumeze neza. Ukuremo biriya by'imbere by'imbuto, kuko byaza gutuma salade yacu idasa neza. Turakenera turiya tujuriyene dufite isuku twavanyemo imbuto. Urabona ko dusa neza? Nurangiza natwo udushyire ku ruhande. Numara kudushyira ku ruhande, twikomereze dukata na pome iri green cyangwa se pome y'icyatsi. Ukate pome y'icyatsi nayo ikatemo utujuriyene twiza tumeze neza, kugira ngo salade yacu ize kuba iri identical, isa neza, ifite n'ibintu bikase muri forume imwe. Ufate na pome y'umutuku uyikowaringe uvanemo agatimatima k'imbere. Urabona ko turayikowarinze tuyivanyemo agatimatima k'imbere. Igisigaye ni ukuyikata nayo tukayikatamo utuntu twa juriyene. Ukatamo juriyene. Numara kuyikatamo juriyene nziza zimeze nk'izo twakase mbere, urafata kariya kawejizi ugakatemo utujuriyene nk'utwo twakase mbere. Urabona ko ni utujuriyene tumeze neza. Nurangiza ufate na strawberry uzisirayisinge mu turondere cyangwa se round. Ukurikire neza, urarangiza ino video wamenye neza gukora ino salade, ntihagire ikigucika. Twibutsa abantu batari bakora subscribe bageze kuri iyi channel ubwa mbere ko mwakora subscribe, tugakomezanya urugendo rwacu rwo guteka kinyamwuga. Ufate na leti zogeje neza, uzikatemo uturafuri tunini, ushyiremo kaboro, ushyiremo na bya bindi. Ufate oranje uyicemo kabiri ukamurireho hejuru, kugira ngo dushyiremo ji ya oranje, irongeramo uburyohe na gasukari. Ni isukari iri naturelle idafite ikibazo yateza umuntu uwo ari we wese. Hanyuma nurangiza ufate isahani ushyireho ya salade yawe ubanje gusasaho leti hasi. Iyitondekeho neza kinyamwuga. Buri muntu wese afite uko yayitondeka hano igasa neza. Njye ni buno buryo nahisemo kuyitondeka. Ukurikire neza, nawe wabikora mu buryo bwawe, cyangwa se ugakora n'ibi ngibi nta kibazo. Byose ushyireho na strawberry, ugenda uvangavanga amabara kugira ngo salade yacu ize kuba isa neza. Nababwiye yuko apeti ihera ku maso. Icyo amaso atashimye niyo cyaba kiryoshye, burya ukirya uri gushidikanya. Nurangiza ufate na leti y'umutuku uyidekoresheho kugira ngo uvangavangemo amabara. Urabona ko hano bisa neza, ni salade isa neza, wareba ku maso
ukumva imeze neza. Nta vinegere irimo, nta na ji y'indimu. Iyi ngiyi ni iy'umurwayi w'igifu, ni iyo gutegura umurwayi w'igifu. Urabona idasa neza? Urabona isa neza, ikozwe mu bintu biri naturel. Hanyuma dukore iyindi muri style ya kabiri. Urafata bya bindi twakase ushyiremo yogurt cyangwa se Greek yogurt, ubwo ni plain yogurt. Ni yogurt itarimo ibindi bintu, itavanzemo ibindi bintu, ni plain. Urangiza uvangavange. Iyi ku murwayi w'igifu yo ni akarusho kurusha iriya ya mbere, kuko irimo ibikomoka ku mata, birafasha igifu, bikagabanya acide mu gifu. Iyi ngiyi ihita igabanya acide mu gifu ku rwego rwo hejuru. Niba ufite umuntu urwaye igifu, umurangire ino salade, uyirebere, ajya ayirya, mu minsi mikeya araba atangiye kumera neza. Uraba umbwira impinduka. Nurangiza uyipuretinge neza muri boro yabugenewe, uyidekore, ushyireho sliced strawberry, ushyireho twareti kugira ngo uvangavanga amabara, ibyo bita contrast. Isahani igomba kugira ibyo bita contrast, ikagira amabara agiye atandukanye, ukabona isa neza. Ahangaha haraburamo ibara ry'umuhondo, naryo tugiye kurishyiramo. Wowe kurikira uburyo iri burangire. Tugiye gushyiraho ibara ry'umuhondo, irahita isa neza kurusha hano. Isa neza ariko irarenza. Tugiye gufata ibara ry'umuhondo turyongereho. Urabaza ngo iryo bara ry'umuhondo ni irihe tugiye kongeraho? Tugiye gufata oranje, uyikate ku mutwe, n'akabuno ugakureho, uyihagarike neza, uyihate witonze kinyamwuga. Ubwo tugiye gukora ibyo bita orange segment. Ukurikire neza uko bakora orange segment, ubwo uhise ubibonera no muri iyi video ntituzabigarukaho. Orange segment ubirebere hano. Urayihata neza, ukaba urishuwa ko iriya migongo itandukanye umuhore wa oranje uri kuyireba igaragara. Urabona ko imigongo iri kugaragara neza. Hanyuma hano urafata akuma gatoya karinganiye, ugenda ukuramo turiya dusegment. Ibi babyita segmenting orange. Ushobora gusegmentinga orange, ushobora kubikora ku ndimu, lime n'ibindi. Urabona ko udusegmenti tugomba kuza dufite isuku, tutanduye, tumeze neza kuriya, gutya dusa. Ujye ubikora neza gutya kinyamwuga. Nababwiye ko nzabigisha guteka kinyamwuga. Buri muntu wese abasha guteka, buri muntu wese yakora ibintu bitandukanye, ukarya ukumva biraryoshye, ariko ngenda ashaka kukwigisha gukora ibintu kinyamwuga. Nurangiza ufate za orange segment, uzishyireho kuri ya salade yawe. Kuriya birahagije, ntago washyiraho izindi. Murakoze cyane kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda. Mukore subscribe, musharinge n'aya mavideo. Ciao ciao, naho muri video ikurikira.